I'm happy to report ngo habitana 27 ministry ekampe bitana 20 n'emifarisi ninjira mwabere wo muhoro then kunagize fundraising ijwe yo kugura itaka rya Kasasiro naba ha report munywane witu Karenzi Victor nawe yatuye bitanda 10 n'emifarisi 10 yabyo bya miliyoni 15 mwabere wo muhoro. So as we talk now, I'm also again happy ngo orwakashato ruhwire aba ministry bakashwa banterera ya herese banyango esente zinashabire zo kurenovate ngarundi kunduze combeko esente baturabizo miliyoni 10 tuzitunga mu second quarter niyo okwikumi. Irareri rukerezo buhereza abantu benje mu cyanga na nemyanya yetorire ritwire ryine kizibu ece bitanda na nentebe zikuzire bunonga ebitande bisya na nemifariso nibikwereza abarwire oburaro burungi otiriho na no buhereza bo mutano okurigirira hari meya wa Kakinga Town Council Remedias turiyahabwe emifariso na nebitanda nibikuyambiraro okutungura buhereza twamara kutunga general ward maternity ward tujini bamara kufora Kibito Health Center for district hospital hati turatura competing kutunga health center for hano aho kwa health center era serving abantu community ya Rwimi Town Council emwe serving community ya Rwimi sub county serving abantu ba Kasenda Town Council n'aba Kasenda sub county. So itwemo hati waza mu Bunyangabo irwariro oyihiro Kibito Health Center for irwariro erine hati maternity ward rekatunga general ward nebitanda nikakinga Health Center 3 yonka abakaza batwire no batongo buhereza hirwareri no bagira ngo batwire no batongo buhereza bubi ahabwembera mbi etwira hirwareri zaho tukaturabona bona kwatwisaba ubwira mukazi yaza kuzara aje obujunanizi bokwe kushanga leta gwa kuza Kibito ninga Rwimi obumwe okishanga mukazi ari kuza kugemesa abana turi kuza kuteza abana bikato bya polio oshanga turi kuza Rwimi kubariho twatezo yimuka mukasheshe usimbura tandi ku rugendo utwara umwana Rwimi kumugemesa inji twena twina amashemererwa kunuka Kinga habwe bitande byaturetire ngero nameya nawe turamusima habwe busagike bwa rukutekaho kuranguka Kinga ye yatunguka yazo misho turasima buri kimwe cyona ecyari kutukolera turasima buri kimwe cyona cyabembeze bari kutukolera obwahati abaturano bagira ngo obwiraro ryabo rutongero buhwezi nibija kwerwa kandi byamagara nibija kuba bironje reka berimbi munonga kubango bwire bukaburayika kenjure gwire nkahati wakwatwa nko kuzara bagira ati hato mukazo ukuyanda kuzara kuza kuronda pichire n'imihanda zitu zirimbi tugezeho kurango abantu baza kuza tukaturakolera baratusindika Kinanka Rwimi niho toye turazalira tonka kuza kwikayo obumwe no mwana yaruhire munda obumwe neshazo kuzara zikire waremererwa mu muhanda kwikayo kuza kuhereza kuriya ebintu byona byagumire tonka hati kuba mare kubituhereza obusinge bwabaho aho twayikati Kakinga yitu Town Council ikatobuhereza abakazi bitu hatabo twine bakwatwenda na za shamunana ze kironda ndaleta hano Town Council ya Kakinga bya yaremererwa ohezo wa ambulance baramutwara Kibito byarema bamwongere yo kabaruru bitu hati nutusima obuhereza obwo twina district ya Bunyangabo n'abantu bari kushike mitwara 2012 okurigije harubaro rw'abantu uruhwire district ene health center for emwe kandi hatabembeze nibashaba government okubahwera ekatungura health center for age ekabirwa rorhago